अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे दोलाइथाबी प्रोजेक्ट मनाक्ता असम राइफल्स अमदि कुकी मिलिटेंट अनि खुद थोकनबदा असम राइफल्स की कांस्टेबल अमा नोंगमैना पांदुना सोक्ले National News Singdalana Pau Sandoki Libase Tazabigano, Asigumba Pau Sandok Libase at Womatam the Trade Pinaba, Central Government at Taxentre Haina Manipuri Governor and Suya Wikena from the Cray. Jangza from Lodan a lady bum, Yueli Simanga Chahum, Asi Masamasaki, Safagata Bamakonda Yohan Cray. Ngasi ayuk pung taramatay fawba curfew ki matam komthok lakhibaga loinina miyamna Imphal mayolda chikna China ba ngamdana poklam kaya laina ba thokna kre ngasi su makhata na relief camp singda tongan mamay kay digi mating pangbuti thabak chathari Amadi Karnataka Assembly State Cheniga Kungamari ki Anaubo Mihut Singh Kanana Bangasi State Sida in Chitna Mikal Pangto Kray. Mayam Mukurum Jare, ELITETV Pau Meeting Tabi Repising Bo Sana Hemam Nataram Nokchere, Miam the Mapungoiba Ipau visiting a Mangwena COVID-19 Gamadi Lanena, Lengak Napiriba as of Pising Agna Chetpina Bakanganjere, Miam Namatampumba the Mark Supiba, Kutsa Sang Nahamtopiba Amade, Mi Amaga Gimarakta Fitaru Club Nalibina Bakanganjere. Masidas Natana COVID-19 gave vaccine Sing Matam Chana Kaptok Piduna, Lachadasi Bulan Tang Nabada, Adam Suthodang Lobio Hana ELITETV Makadigi, Miam da Piltozere, Jose Mapungoiba Pau, Miam da Sandona Pizere. Dolaithabi area da Assam Rifles amadi kuki militant singa khud thoknabada Assam Rifles ki personnel ama nongmaina panduna sokle helicopter sizinaduna puthoraklaka layeng li haina security advisor to CM Kuldip Singh na phongdokre wafama singa se CM secretary ta pangthokiba pawmi singa unaba amada phongdokhibani ma na makha tana phongdokhibada khud thoknabagi thodok adu ngasi ayuk thokhibani madugi chaba report leitre personnel adu ki pukta nongmai maru ama panki haiki Amarom da Hosik Manipur da law and order ki fibam pagalake, ngasi su ayuk pung mga dagi taramathoy foba komthoki. Hosik foba da police tagi loot tawkiba nongmay chaniga marifu mari fagat pangamle loinena. Nongmay maru lising taruka chatret khonggat pangamle loinena. Irang asiga mari lenena case chaniga marifu nipan register tawre haiki. Supposed to come slightly later, but that is correct. One bullet injury happened to one constable of Assam Rifle in the stomach. He has been evacuated from there by helicopter and is being treated. In what circumstances that happened, that detail is awaited. Sir, you have mentioned that inspection has been started in the Sioux camp. So can you please update some information in this regard? Actually, inspection is yet not complete. Our teams are going to different camps and wherever they have gone, they have found the cadres, though not all, but certain percentage of cadre are there, and locks are intact. Now, locks of the arms and ammunition which has been locked has been intact. Now, we have also asked them to open the locks and count the weapons which are kept there. So, for that it's taking slightly longer than required. As and when it is done, we will inform you. Total casualty reported during the period is static, which was yesterday 66. But out of that, you please write it carefully, 41 are due to violence. Others are due to other reasons. All 66 are not due to violence. What kind of break of violence means? It happened because of the incidents which took place on 3rd and 4th. Violence means that. Once we complete the evacuation or free movement kind of a program,
After that, we will take that into account, and then dead bodies will be sent. So how many people are still yet to evacuate, sir? Very few, maybe a few thousand, maybe 5,000 or 6,000 in different camps. The pressure in the camps is released quite large. We have no such report of looting of essential commodity. There is no such report. Though rumors were there, yes. But there is no such report of looting of essential commodities. As you know, situation in Manipur is improving fast, and normal life has been restored. There has been relaxation in curfew, more than 4 hours at different places, and in valley districts approximately 6 hours relaxation was given from 0500 hours to 1100 hours. Forces have performed their duties well, like flag marches, area domination, searching of miscreants, and tried their best to restore all kinds of normalcy. In that, even helicopters as well as drones have been used to watch the situation over the city, as well as in far-flung areas, in foothills and all, so that any kind of congregation of nefarious elements can be looked into and appropriate action can be taken into. Now, recovery of arms and ammunition has increased substantially. It has now become 284 arms has been recovered from the looted arms, and approximately 6,700 ammunition has also been recovered. The free movement of stranded people is going on smoothly, and a large number of stranded persons have been escorted from Imphal to Churachandpur and nearby areas and nearby districts, and vice versa. Kumalampakta Labour Relief Camp ta Manipur ki Governor Anusaya Uike na hakting na chatuni yengsin kre ngasi ma ki yengsin khongchada tu da paumi singna wangang laduna Governor na hai May 3 dagi Kanglup ani ki marakta thokliba hatna sunaba amadi yumsing mai thadokibadagi leifam chafam leitaduna koi chen duna leiramba mi singbo Kumalampakta amadi atai mafam singda purak pangamle maak na makha taraduna hojik irang thokliba se hanthan ge hairabadi Kanglup anibo hana ingthahan ba mathau tai haiki Amaromda Facebook amadi India ki National News singda lana pau sandokliba se thajabiganu asigumba pau sandorakliba se athuba matamda chairak pibinaba Central Government ta taksen kre haina suma na phongdoki Nakalamaromda paramilitary force amadi police personnel singa lauriba thodangbo thagatpa phongdoki Handaki awa ana taraba singda Manipur government ke maikai digi pangba yaba mating panghangani haina governor na makhata ke ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का ही एक वर्ग होगा, गवर्नमेंट का हो, एनजीओस के लोग हों, प्रशासनिक हो, आसाम राइफल के लोग हों और सामाजिक और अलग अलग कम्युनिटी के माध्यम से ये जाकर देखें कि किसका कितना लॉस हुआ है और इमीडिएट इनको अभी यहीं जहाँ पर ये कैंपों में हैं वहाँ पर उन सारे लोगों को कैंप लगाकर और कई लोगों के जो कुछ नुकसान हुआ है उनका इमीडिएट करके उनको रिलीफ दिलाएं। इसके लिए भी मैंने बात किया है और साथ ही जो भी कुछ इस तरह की जो सुरक्षा है आगे फ्यूचर में कैसे एक दूसरे के प्रति जो विश्वास कायम रखें उन सारे लोगों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक इस तरह की पीसफुल कमेटी बनाए जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो, जिससे वो लोग बैठकर चर्चा करके और तमाम सारी चीज़ों को जो है जो गलतफहमी हुई है जो कुछ भी हुआ है और उन तमाम चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है इस तरह का प्रयास करें ताकि लोगों को एक विश्वास हो जाए। और अभी इन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आसाम राइफल, सीआरपी, आपके आर्मी और जितने भी जो रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अधिकारी आए थे, जवान हमारे आए थे और उन्होंने जो मदद हेल्प की इस मणिपुर स्टेट के लोगों के लिए ऐसे समय
और हमारा जो भी पुलिस प्रशासन से लेके शासन स्तर पर तमाम लोगों का, जो हमारे सारे यहाँ के लोकल और आप लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सबके प्रयास से जो जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई थी, इमीडिएट इसमें काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ और आज पूरे प्रदेश में एक शांति बरकरार है। निमित खरनी ममांगदा थोखिबा लमदम असिगी इरांग अदुदा चंगजफम लौदुना लेरिबा म्योय लिसिंग मंगागा चहुम ngase masa masagi safagada mafamda yohankhre ngasi fawbada apunba म्योय लिसिंग कुंथ्रामक इवाकुएट तौखरे हाइना इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की मिनिस्टर सापम रंजन फोंदोखरे वाफम असे DIPR के ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोखिबा पाउमी सिंग उनाबा मदा फोंदोखिबने रंजन मखा ताना फोंदोखिबदा ngase dolai thabida kapnaba matamda asam rifle ama soktuna laikannari amaromda haukiba me ahumda thokiba irang aduna maram oiraga changza fam logduna lairiba sing masa masagi safagadaba mafam singda yawhanna ba honaba sina mapum oiba thabak oire masigi mathakta police station singdagi laukiba khutsu khulai sing ayamba saruk pikhatlakle wadhauriba sing athuba matamda pikhatlakna wafam phongdokki निमित खरानी असिदा लैरंबा तंगदु लैतादबदो अयाम्बा सरुक लोइसिलक्ले लोइनना ngasi pung taruk fawbada irang asi karamba phibamda leiri haibeki matangda wafam kaya thamki tobulo leiriba miyosinte across Manipur masaki jagaru da hanna bisi da priority period kana sathari duga jagawa ba jagami da escorts biduna CAPF amasung police ki mating lawata adu makoy adu provide dosari duga apoy ngarang sa kaise diba recovery of arms se amu kanda recovery of arms se apoy arms apoy snatch of arms se apoy me amu kanda dosari yari wali ya thuna athuba matamda when the surrender of you and Amana Vittori, Naram the figures surrendered arms figures Italy, which is a positive sign. Positive for the 288 arms, approximately 6,700 ammunitions surrendered away. Sign and we expect more. Look up, we see free movement of stranded people. The Nasi approximately 5,000, approximately 5,300 people. Nasi, the other program relief camp, the minor low in you see, children of 5,300 people. Evacuated over there. निमित खरानी ममांगदगी हौना कांगलुप मसेनगी मरक्ता थोखनिंगदब थौदोकसे थोखिबगी मतुंगदा ngarangdagi हौदुना मणिपुरदा महौसागी पुंसीदा तपना तपना हंजिलकपा हौख्रे इम्फाल ईस्ट अमदी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मैजिस्ट्रेट थोखिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इना डिस्ट्रिक्ट अनी असिदा थमलंबा कर्फ्यू की मतम ngase अयुक पुंग 5 13 फोबा कोमथोकी पुंग खरागी ओइना कर्फ्यू कोमथोकलिंगै मतमदा मियामना थोकलक्तुना एनसांग नापी अमदी नोंगमगी मरुइबा पोलमसिंग लैबगी थबक तौनकी इम्फाल की मफम खरादा दुकान थोंग हांगनखिबगा लोइनना गैस स्टेशन हाइबदी ऑयल पंप सिंगदा गाड़ी सिंग थाव पिनकी मसिगा लोइनना हाइरिबा पुंगजा सिंग असिगे मनुंगदा लंबीदा गाड़ी कया चेनकी कर्फ्यू कोमथोकलिंगै मनुंग असिदा पामदबा थौदोक थोक्तनबा सेंट्रल आर्मी फोर्स मणिपुर पुलिस अमदी ट्रैफिक यावना अकनबे चेक्सिन थौरंग कया पाइखतके कर्फ्यू की मतम लोइरक्लबा मतुंगदा इम्फाल मयोलदा पुलिस सिंगना मियाम पुलंबा सिंगबु युम चंगनबा PA सिस्टम सिजनदुना मियामबु तानसिनबा कर्फ्यू के अथिंगबा थुगाइदनबा होनकी हौखिबा तांग अहुमदगी हौदुना चुराचांदपुर की मफम कयादा युम मई थाखिबगी थोखिबा थौदोकदो पुलिस डिपार्टमेंट इरांग अदु लक्सिनबगी महुद येंगदुना लई हाइना चुराचांदपुर खुगा तंपाक्तगी खेट्रेम युम संगीतना फोंदोरक्रे वाफम असे हौजे खुमान लंपाक्ता चंगजा फम लौदुना लैरिबा अवाब तारबा कयागा उनरुबा मतमदा फोंदोकलक्किबनी महाकना मखा ताना लमदम असिगी थोक्लिबा इरांग असिगी मनुंग चना चुराचांदपुर की खुगा तंपाक हाइरिबा मफम असिदगी हौदुना कांगलुप अमगी मियोय खरना कांगलुप अमगी युमसिंग मई थाबा होरके मसीदा मफमदुदा तारिबा पुलिस पर्सनल सिंगना इरांग लाक्सिनबगी महुद हंदुना चटके मसीदगी खुटलाई पाइदबा मिचम यामदा मियोय खरना नोंमई कापसिन लखि हाइना महाकना मखा ताके
ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯥ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯠꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯠꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏꯔꯥ ꯁꯤꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯐꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯁꯦꯐꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯃꯇꯥꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯤꯉꯥꯡꯄꯥꯏꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯐꯥꯏꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯅꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯕꯤꯅꯦꯕ ꯃꯊꯪ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯖꯜꯂ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯖꯧ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯖꯧ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯕꯅꯤ ꯖꯧ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯥꯔ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯖꯧ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯖꯧ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯥꯛꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯁꯦꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯅꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯣꯟꯗꯨꯗꯪ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯅ ꯀꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯆꯥꯡꯈꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯅꯝꯃꯤꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯨ ꯍꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄꯦꯕ ꯑꯌꯨꯛꯇꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯥꯞꯄꯦꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯧꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯒꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯇꯧꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯟ ꯗꯣꯡꯗꯥꯡ ꯃꯤꯍꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯡꯒꯨꯟ ꯆꯪꯉꯥꯟ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯋꯨꯃꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯞꯄꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯕꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯉꯥꯛꯄꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2-3 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯄꯣꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯊꯥꯡꯇꯣꯔꯦ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯀꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯂꯦꯛꯊꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯞꯄ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯇ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯗꯣ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯡ 2-3 ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯌꯥꯁꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2-3 ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯔꯨꯖꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯥꯛꯂ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯔꯛꯏ ꯑꯩ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯆꯥ 2ꯅ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦ ꯀꯞꯄꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯐꯨꯗ ꯆꯒꯥ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯕꯨ ꯀꯣꯠꯂꯒ ꯁꯤꯅ ꯅꯆꯤꯟ ꯅꯅꯥꯎ ꯌꯦꯟꯅꯔ ꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯑꯩ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ 3ꯃꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯀꯤꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯧꯒꯨꯝꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯛꯃꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯨꯛꯃꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯦꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ
थौदोक असिगी अखोइना यामना नुंगाइजदबा मियामसे उबदा अवाबा तारिबा अंगांग मचा मचा सिंग नुपी सिंग लेसाबी सिंग असे उबदा अखोइ याम नुंगाइजदे ममा अमा ओइना अदुगा मतुंग ताना हाइरिबा थौदोक असि अमगा अमगा नुक्सिनदबा सि लेपिरो नुक्सिनदबा सिना करिसु पुरकपा ngamoi aduga hojik hairiba mayamna nungainadaba ase wakan pungning phadabiro icha singa ma oina ekoi bega kaithen ge mama oina leba ki mama ni haina logjaraga ekoi na miyamda haijabani ekoi na haijaba se tabiyu dharma khuding makta jati khuding makta loina mag yauram gani nuksinaba haibasina khwaidagi afaba pambaini nuksina si ekoi masen amaga amaga mugnaraga nuksinadraga karisu afaba porakloi aduna nuksinaba haiba katana अखोइगी प्रॉब्लम खुदिंग मके अखोइ लोइनमक सॉल्यूशन पोरकदोरबनी अदुना लेंगाकनासु यामना मतेंग पांगबिरी हेना अमुक हेना कुमांग चाक्सिना पांगबिगनी अदुगा मयुम थादोअगा लाबा लेफम लेजद्रबा सोम नाकंदसु मोगी करिगुंबी हाइबमता लेत्रबा असोमदसु लेहौद्रबा मयाम दोकिसु अमुक मखाताना लेंगाकना पांगबिरखिनी पाउगी मरकथा नाटेन में ब्रेक अमलों मिनसे Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhumdoi da linkhatki masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayam dugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pakna pangthokli wana hona jaba miyoi bagi sebani khana angam bathakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mateng pangjaba si sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, luinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Notification. In continuation of this office notification of event number dated 5/5/2023, it is hereby notified for information of all concerned that meeting of the board's officials, head examiners, additional head examiners, assistant head examiners, and examiners government and private school will be held at the office of the Board of Secondary Education Manipur, top floor, for the subjects given against dates and time. 11/5/2023 Thursday morning 8:30 am English match. 12/5/2023 Friday morning 8:30 am Science Social Science. 13/5/2023 Saturday morning 8:30 am Home Science MIL optional subjects. The updated list of subject-wise examiners, government schools and private schools can be seen on the notice board of the BOSEM's office. NV. Issuance of curfew pass for all concerned related to the evaluation work has been initiated to the government of Manipur by this office letter number EX36/73 Vol 4/2023 dated 8 May 2023. SD Dr. S. Mangijau Singh, Secretary, Board of Secondary Education Manipur. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commences open for 2023 and 24 session. Break ki matungda mayam butaram nokchari makata ba pausing mo pizare lamdam asida popi muthat na ba honariba chaira kasida su kangbuna popi yokhat paman ba thawong ase yaning de haina Senior Citizen for Society ge General Secretary Khaidem Mani na phongdokre wafam asing ase Major Khulta laiba Manipur Press Club ta pangthokiba pami singa una ba ma da phongdokibani magna makhata na handak thokliba thokha ningdaba thodok asi chahi kaya gi mamangdage lamdam asida khunda minariba kanglup khudingmak nungsi chanana leiminaduna lakpani adumakpo nungsi chanana leiminaramba furup ani matau karamna sigumba phibam mamada laklibano haibasi thidokpa chungani
Masigidambak lengak asina inquired committee ama athuba matamda semduna achumba wafam puthokpiu loinana mapan news channel kayada nakan amatagi oiba pau fonglibasi yaningde pau fongwa matamda nakan amatagi oiba pau fongbiganu nakan animaki oiba pau fongbiu paumi singna paumi gi itnik ngakna chatpiu haina mak namkata ke. It's an ethnic tension. Amaga the money they took in the Banina. Other than Abuki, Chida, but come my toga Tony Bono. High the secretary in Bama Chani, and the Muta, Saka and the show, and the Russian minister now, Toki Matu, and inquiry committee. I must say, Mother High Level Inquiry Committee, the same Mother, Chuni High there, the secretary, and Chuni. I think it right thinking person said to stop this proliferation of drug economy in the state of Manipur. Koi sida drug war no toriba, adi drug economy toriba, adi narco terrorism or not like the share. Karai bahwa lepas territory adi situ kami ba macam adi the rise of drug cartels in the region is well documented by the United Nations. United Nations na akogi drug cartel se yam fajana documentation tori the exponential growth in drug business and the poppy plantation in Manipur should have become one of the most important concerns of all, irrespective of which ethnic group one belongs to. For the poppy plantation aduga draki le basida koi yamna maru ba mafam amadana khana de ba ko adu machi henga lai ba drag cartel de lai ko ko no se United Nations na to Lamdam asida thokliba chawba irang asida central government na tumina laisinba manba ki thawang ase manungda kari leibage haina committee on peaceful coexistence Manipur ge spokesperson Abdullah Fundrai mayum na phongdokre wafam asing ase hata golapti te laiba MHGAU complex pangthokiba paumi sega unaba amada phongdokhibani magna makata na phongdokhibada haukiba me ahumdagi thokhiba irang asida leiriba committee asina awa ana taraba kayada mateng pangna bahotnare masigi chairakta curfew se matam sangna thamba tarabadi leiriba miyam dasu chana thakna ba phangdabana awaba kayama mayok nagadori asigumba kaya se thoktanaba leiriba irang ase athuba matamda loishinna ba honabiyo tongan mafam kayadagi lanjelaktuna changjafam lawduna leiriba sing masa masagi safagadaba mafamda athuba matamda thabiyo loinana net hanglaba matung thokliba irang ase gi matangda kanagumba miyoi amatana kanglup amagi nungairodaba post natraga comment tawdana ba wafam miyamgi mafamda appeal tawke sadaba yade thakdaba yade awaba tarapsi mateng panggadabni haina haunaruba leitana ngasi mateng tawbirakpa se akoi CPCM maikai dagi haingai leitana thagalle swai sida akoina thamjaningba wafam amakhak leijai yamna sathiba khwaidagi sathiba haina su haijaningi lamdam asida asumlaba disaster kanglupi obi irang photo disaster thoakanda central government na hauji phawba relief problem sing haide victim singda phanghanba manbagi mawong miyamda uhandaba se masi tasengna akhoi maikai CPCM maikai dagi wahanga moina hangnabagi macha am khoire malamdi disaster thoba so amna keno tawraba mioi kaya amla generatana mioi lising kaya relief camp sing asida leiriba sida central government gi maikai dagi ngasi phawba aidi akhoi relief problem chairam sing pina nabagi damakta api bagi akhoina kaiguma pau taba phangjadaba adum laba mami sing tawuri tawramba ya akhoi khangda boiram basu yai ado akhoi di masi khangjadaba nina masi hauji phawba keno tawbidaba se masigi kari leige haiba posakto masi miyam khanghanbi tangai phadi haibaduna akhoi thamjaningi si hauji yamna khwaidagi maru oirise akhoi victim leiri sing sida akhoi pifam thokpa abasu akhoi pangba yam mating se lainga ki seteng government gi maikai dagi loina state government gi maikai dagi akhoi mating pangba tangai phaduna CPCM maikai dagi pangbina na ba appeal tawjari amsu taksin jari ba loina na hauji evacuation gi process se kitang thuja hojik su yam kana hona biri mastegi hena thujan bibam gi tangai phadaba lei hauji national highway singda lakhiba adum laba truck singi driver sing handaman sing mahaki masa gi mayum jawrok pangamdana leiriba mayam fa khoi pau phangjare masi athu matam da laingak na makhoi su makhoi mayum jawrok na ba yam thuna evacuation gi process tawbina na ba CPCM maikai dagi masi am taksu appeal tawja
Hojik koiriba Manipur gi fiba masida tangkol furup ki oina su nungsi chana na leminenaba amade angam mateng pangbo oina ngase Ukrul district ta purak palafu sing ngase Indigenous Peoples Forum gi President Asang Kasana Kurai Kendra gi MLA oibatanatana PHED Minister su oiriba El Susindro da khutsinakre MLA masa leiramdabana Kurai da leiba MLA gi apopada polam sing adu khutsinake ngasi mayam gi damak angam mateng khara pangba du ka mari lenena Asang Kasana paumi singda sumna fongdoke पुरकपगी साखीना ताकचबदे अखोय चिंगमी तंगमी दुगा इचिनाव नागा मैते येट इंडिजिनस पीपल सिंगसे अमतनी यामना नुंगसी चानना अखोय मतम पुंबदा अमगा अमा मतें पानंदना लेमिनगदबनी हाइबगी पांदमदा अखोयना खरा ngamjabase पुरकचरगा हुजिक हुजिक वाना लेरिबा तंपाकता रिलीफ के हंग लेरिबा मयामबु खितंग ओइरसु मसे मतें पांबो ओइकनी हाइबगी अखोयना मसे सिनजा लांजबनी aduna Indigenous People Forum Manipur gi maikedi mayambu appeal tawjabadi akhoi amagama nungsichana na laiminasi aduga amuka hana gumna akhoi gi situation je normal situation da lakningai mayamna su lepkhalaga thaba tominasi haibase Indigenous People Forum Manipur na masi akhoi appeal tawjabani loinana ngasi gi sumaina amagama mateng panabasina Manipur da akhoi chingmi tami marakta yamna nungsinabagi करीगुंबा अमा अदुगु मरी दो मुक पुरपो एरेसनु अखोय मखा तानसु अखोय नंगमजबा अखोयसु पुरक चखिगिनी Sagolban Kendra gi MLA RK Imogi Midiang Makada Semkiba Relief Committee Awabatar Singiting Banglop Peace and Relief Committee Sagolban Mayang Langjing Tamang Taning Kautruk Sambai Kundrapa Makhalikai Naurem Birahari College Pangay Yangdong Dalaiba Relief Game Singda Hidak Langthak Chana Thaknaba Setnaba Firol Amadi Tangai Fadana Changdaba Yadraba Polam Sing Mateng Pangkre Thangmaiban United Youth Club amade Khongnang Khong Apunba Maira Paibi Apunba Loop Anina Sinduna Ngarang Yairipok Yambe Mayai Laikai gi Mafamani da Hangliba Relief Camp Singda Mateng Pangkre Ngasina Kangjabi Lairak Youth Club na miyam na panglakpa mateng sing khomsinduna Relief Camp Singda Pinaba Sem Saba Hokre Lunina Youth Volunteer Development Organization Alamlai da Hangliba Relief Camp ta Mateng Pangkre the labor Congo and the Miam Rally, the AK-47 part in the Chalapamatunga, Torbung Hariba, Chachapo district Manuntan, but my days in the Kundava Kumadagi, May Chalapatagi, May Taz and Talapatagi, and the May Tapang after Natana, Imung the labor portrait Punamak, low in the Mundika Matunda, looking at the May Tapatagi. Landena Duna, Labam Chabong Kandraba, I did say Liver Piaduna Moki Arroy Ueraba, Maduta. But Matuk Tarapada, Humlo Nachimba, Papam, Sogomaki Jaga, the labor, Chinya Nakpa, the labor meditation, Madazuki Are, Koba, Su the labor, look Ama de Indian Yoba, Adogolaba, Kulai Paiba, Yagomin Yoba Kanguga, Pulaga, Matamatan Satara Padagi, Landed Singaduda, we congratulate Good Plapna, no Masara, Matawabaso. Hariba Musing Aduda, Landena Laba, upon Yimai Chasing Aduda, Sarah Amato oil, Masu Haiduna, upon the Congratulate Youth Club, Miam, the Imating of Very Haraga, who is seeing a white from the Simasi Miam the Gi. By showing the people of Pasiawi, I think if you and the people of Mayamasi, Mayamasi, and took Sakadori me, Mapam D, Hojiku in a D, who can the bigger the gay habits in left tree. Hojik koiriba lamdamase ge irang asida mafam kayada awaba nangduna leiriba sing pung kuntra taruk ki manungda masa masagi khudong chaba mafam singda thamba loshin bio haina Humanist Manipur gi convener Elbinot Kumar na fongokre wafamasi club kungani thoina pun sindana sem kiba Humanist Manipur na Chief Minister da memorandum pesin bagi matangda Major Kulda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada fongdokibani mauna makata na hai loop asina pisin leba memorandum asi Prime Minister amadi Home Minister gi mafam dasu email gi khuthang da yohongani memorandum aduda mapungoina mapanda ki changlakpa mitop sing khangdok na bahonaba hojik awaba taduna leiriba sing masagi khudong chakada ba mafam sing da thamba yauna tongan tongan ba demand manga tawki haina fongdokki yang pak caw na ko cha chu ko 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 ma ka ni ko mi ni nem si se ne ko ko ya se
अहमदा अखोई लेरिबा अखोई इवैल्यूएशन की थबक से याम थुना विदिन 36 आवर्स का मशीन क्वेश्चन बिरो मशीन मखा ताना ऐसे याम सांगति एक्सप्लेन तौजदि में बरना से अल्टीमेट अपना पुंग कुथादो की नेक्स्ट 36 आवर्स को भी बनूंगा हाइबा अखोई इवैल्यूएशन की थबक से मशीन क्वेश्चन बिरो अरे मशीन कन को दरकार तारगदि अखोई लंबी नुमाय तो yearly photo daga wa hai machine ta base machine ni ani suda machine makha da chathar kada ba akoi rehabilitation ki process hai machine yam systematic nai na athu matam da process man nai ya azna ni ki success government ki machine priority hoina sanction bi wa sida ani suda pan ni ahum suda koi tribal solidarity ki na chathar march release Singi district kudi motor loya sakhi Singi district kudi motor loya sakhi targa so kaido ko chura sample tadi kaido ko jam che thoki bana se masi or high level commission masi masi investigate Kanglok ke irang da more da panduna leirakhiba maitai community mioi kuntraga nipan Wangzeng Kodompopi Sports Complex ta changjafam lauduna ngasi dagi leikre Social and Cultural Development Center Wangzeng na sinduna hangdokliba Relief Camp aduda DC Thobal Ahanthem Subhas Singh na chatuna hakthengni unakre Nakalamada lamdamasida Kangluk anigi marakta thokiba irang na maram oiraga Thobal district ki tongan tongan ba mafam singda hangba relief camp singda changjafam lauduna leiriba mafam singda DC Thobal A Subhas Singh na luchingba official singh na chatuna hakthengni yengsinkre Yengsin Kongchadadu da DC Thobal gi meeting makada hangdokliba PLC Academy Mayai Kaitel Grace Academy Yaripok Kekru Khangabok Higher Secondary School na chingba mafam singda koina chatuna yengsin baga lunina awat apa sing amadi khudong chadaba sing hangke panba yai ngasigi yengsin Kongchadadu da ADM Thobal B Lokeshwar SDO Thobal Mayengbam Ranjita su saruk yakhi Thobal District United Women's Development Organization Sapa Mawanglakai, Sapa Maninglaikai, Charangpat Amadi Tentha Maira Pai Bilup Singh, Lamdamasigi Tongan Mapam Singda, Changzafam Lauduna Ladiba, Mapam Kayada Chatuna, Tengbang Potlam Singh, Yentokre. Kakching Kuno, Tongam Ningtau Laikai, Kakching Kuno Maka Laikai High School, Tongam UIC Club, Yambem High School, Kumalampak the Chatuna, Cheng, Yensang Napi Amadi Furit Firol Kaya Tengbang Oina Piki. Manipur da Kundariba Kanglup Anigi Marakta Tokaning the Batodok Amada Lanjanaduna, Taubal Wang Matabada Laiba Titi Hall the Changza from Loudon Ladiba, Musing Dangase, Taubal Ketri Lekagi, Taru Kongnang Women Committee na Chana Taknaba Polam Singh, Firol Singh Amadi, Sen Giting Bang Pikre, Taru Kongnang Women Committee Taubal Ketri Lekagi, Secretary Tampasna Ning Tauzana, Irangasina Maramoraga Awabataraba Singh Damating, Timinasi Haina Sumiam Dapil Toraki. Infal ki tongan ba mafam singda irang nem tharabasu manung hanjin ba jaga singda yung may thaba leptri haina sanasabi thamna pokpi yangang pokpi sabungkhok amade waltabi hairiba khulesi ki oina Sember Protection Committee ki convener chanambam sanayan bana phongdokre wafam ase hausi koiriba Manipur gi phiba masigi matangda ngasi Major Khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada phongdokhibani Mauna Makatana, Lamdamasigi Wadiba Irangasi Karamakai Fare Hairakasu, Yangang Pokpigi, Sante Kong Balekaida, Yum Kai Manghan Bagitabak Chatari. Tauriba Tawangasina Mapam Sida Ladiba Kaktanatana, Kuki Singa Kundaminariba Jaga Singa Tangdulaitana Labangamdre, Masigidamak Manung Changsin Bajaga Sing, Ngak Senaba, Army Force Taraknaba Apil Toraki. Hairiba si tasin adana tumina lay toklabadi, Sem Liba Committee Sina Kunsing, Ngak Sen Bangam Nabakonabada, Makal Maka Kayagi Tawang Sing Tawani Haina Makna Makataki. Ladiba Pibum Siki Matumina, Ladiba Chichen Toranging Semapuna Pakapu, Natragadi, I boy Miam Siki. A job iho Magalina, I boy Ladiba community and Gimanata Soil and good Tokna by the set, no Monatra no Soiroi, Maramaduna, Yarumagan Prajas, can be never get the Mata, I boy Mapam Madonda, Impalonda, Iran and Dara Avalina, Impalon, the air of force Katawa, Katan Biraga, High the Balantai, River Sokomangu Kabumba, Yang Pitana, Pigual Tabicumba, Sukumba area, is there forcing Kariana Kazan Biraga, I go away and Apis and Vidra Landuki, Nubi Angang, we find never Madam America, him the Yaripangam Drip set, Nam never get the Mata, Legana Cindy, one of it comes.
Karnataka Assembly Seat Chaniga Kungamarigi Anoba Mihut Singh Kanana Bangase, Stadasida Mikal Ingchik na Pangtokre, Mikalasida Karnataka Hanagi Chief Minister Sidaramanya, HT Kumaraswamy na Chingba Singh na Akanba Lamba Taungnari, Cherakasida BJP Janata Dal Secular Ramade Congress Party na so Makoy Makoy Mirep Singbu Mai Pakani Haina Taza Batamnari. Vote Tada Baloibaki Matam Faubada Chaurak na Chada Yankai Gimatakta, Vote Tada na Ki. ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi khutangda ipau thabirakpa matamda email address info@elitv.in da thabirakna bakhanganjari masi dasnatana ELITETV da ipau fauna bagi oina phone number 9402890982 da ipau faubirakna bakhanganjari miyamna so ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da so follow tawbina bakhanganjari loisilakpada maroiba pauseng mupizare Dolai Thabi Project Manakta Assam Rifles amadi Kuki Militant ani kuthok na bada Assam Rifles ke constable ama nongmai na pantana sokle National News Singda Lana Pau Sandokli base thazabigano asigumba Pau Sandorokli base atuba matamda chairak pinaba Central Government ta taksin kre haina Manipur gi Governor Anuseya Uike na fongdokre Changza Famlauda na Lairiba Myoy Lising Mangagat Chohum ngasi masa-masagi safagada bamufamda Johan Kray. Ngasi ayuk pung taramatoy foba curfew gi matam komthok lakibagalo ni nam yamna Imphal Mayolda Chikna China ba ngamdana po alam kaya lay na ba thok na Kray. Ngasi sumakata na relief game singda tongan-tongan ba maikay dagi mating pang bagi tabag chathari. Amadi Karnataka Assembly Seat Chaniga Kungamari gi Anoba Mihut Singh Kanana Bangase Stadasida Ingchik na Mikal Pangtokre. Ngasigi oina ELITETV na sandoktraba Manipuri pau matang sa loisinjare mideng tabiriba singbo amukana kurumjari